nina beqhawe nina bakanongqayiza abayakuthibela uthitshelwa amasosha namagumgedlela uzitho zimbombonono zifana nezikadade wabo sililo ngiyabingelela bakwethu ngethemba kuyaphileka into lasenhlaleni bakwethu ngiseMdletsheni namhlanje komsindaso kongomane kaMqomboli ngithinta yena uNgomane qobo qhawe elikhulu lenkosi udingiswayo Ngomane wabe undunankulu wenkosi udingiswayo kanti wayebuya ahole nebutho lalaziwa ukuthi inhlangano kanti amanye amabutho enkosi udingiswayo kwakukhona iningizimu induna yayo kwabe kuuMayanda baveyane bakhwanazi kube khona imini yayiholwa uNomadidi yasebathenzini namanye amabutho ayekade akayise ngaphambili uyise uJobe kakhaya amabutho lapho ayebizwa ngokuthi iJobe limhlophe kanye neJobe limnyama Jobe limhlophe ke laselithe ukukhula kweminyaka kanti iJobe limnyama kwakuyinsizwa nje zazingakaqini kakhulu mina beqhawe uNgomane bakwethu wabe undunankulu wenkosi udingiswayo yabaThetho uyena ke wapheka ilembe sicabanga ukuthi siyazi sonke noma ngithi siyakhumbula sokuthi ilembe phela lakhulela kwaMthetho lifundiswa ke imininingwane yezezinto lifundiswa ke uyena uNgomane lipheka laphekeka impela lavuthwa laba iqhawe elikhulu labuthelwa ebuthweni bezichwe zesibili ngoba zazimbili izichwe khona izichwe zokuqala ezabuthwa uyena uNgomane futhi izichwe zokuqala induna yazo kwabe kuwuthayiza kwaMthetho lezo zichwe lezo kuthiwa kwenzeka ke zaganga lapho engweni zantshontsha inkomo zenkosi udingiswayo ke inkosi udingiswayo ke yaseke ikhipha ke umyalelo wakuthi kazibulawe zonke izichwe ngempela zabulawa izichwe kwaseke kubuthwa futhi ezinye izichwe ezesibili ke izona ke izichwe ke ezabandakanya ke inkosi uShaka umntwana kwabuthelwa kuzona kanye noNqoboka wakwaSokhulu naye wayebuthelwe ezichweni zesibili nina beqhawe induna yazo kwakubuza wakwaMthetho zona ke cha ayizange igange zakhe zaqhubeka inkosi udingiswayo yahlasela ngazo amakhosi amaningi yawanqoba nina beqhawe ihlasela ngazo izichwe uNgomane ke wazala ke uMapholo hayi uMapholo wakwaNgcobo kodwa bakwethu kusho kwakufana nje kwamagama uMapholo bake walwa kakhulu eNgcome walimpela ukuthi wazi wasala khona eNgcome nina beqhawe ibutho lakhe kwakuyizinyosi wayeyinyosi uMapholo nina beqhawe induna yeyinyosi kwabeke kuMvundlana kwakwabiyela umvundlana kaMenziwe enye indodana ke kaMapholo kaNgomane ke eyalwa futhi eNgcome kwakuuNkulunkundleni ibutho lakhe kwakuDlambedlu ibutho labuthwa yiSiludini yahlabana kakhulu ke eNgcome ayisalanga ke kodwa yona enye nayo futhi eyalwa futhi eNgcome uKhazana kaNgomane nina beqhawe akasalanga kodwa yena walimala nje wathola nje amanxeba nje ambadlwana ke inyanga zesiludingane zamthunga wagcina ke eluleme nina beqhawe ngenkathi ke esekubusa ke ilembe bakwethu kunokushayisana kwembono kosolwazi la nokushayisana bembono kosolwazi abanye bathi undunankulu welembe kwaba uNgomane abanye ke bathi kwaba uNgqengelele ngokumlando obhalwe phansi vele kuthiwa kwaba uNgqengelele kodwa ke akulona iqiniso vele bakwethu akulona iqiniso undunankulu welembe eqinisweni
kwabeke kumdlaka kancidi wakwaNtshangase ngoba phela ondunankulu umsebenzi ondunankulu endulo kwakuphuma nezimpi kuphaka izimpi njengoba nje sibona nje kundlela kaSompisi uyena wayiphaka izimpi zesiludingana uyena wabe undunankulu wesiludingana wayiphaka yaseNcome mhla zi16 kuZibandlela 1838 impi yaseNcome yaphakwa undunankulu undlela kaSompisi undunankulu wesiludingana nesekela lakhe uDambuza Ntombela impi yaseLubuya yaphakwa uMasiphula kaMahamba wakwaNtshangase ngesikhathi sokubusa kweSilompanga uMasiphula wabe undunankulu uyena wayihola uMasiphula kanti yamaswazi yona impi yaholwa umgayi wakwaFakuda naye wayewundunankulu wenyaba umswazi ngicabanga ukuthi ke siyabona ukuthi umsebenzi ke wondunankulu endulo kwabe vele ukuphaka izimpi nina beqhawe nina benkosi ngicabanga ukuthi ngichaze kwezwakala bakwethu wayeyiqhawe uNgomane iqhawe elikhulu nina beqhawe umdlaka-ke wayewundunankulu weLembe wayeyiphaka-ke impela izinto zeLembe uyena wayeyiphaka yaseMampondweni yakwaSoshangane leyo biyazwe ukuthi yasoBhanule eyakumibuya lena kwaSoshangane yafica-ke iLembe selikhotheme nina beqhawe zonke nje izinto zeLembe zayiphakwa uyena umdlaka kancidi kaNtshangase beqhawe ngenani bakwethu ubushuni omlando Kholo Khumalo TV ingene nje bakwethu nibizane nonke nina beqhawe niphile nje inkosi inibusise inivikele indlondlobalise indlondlobale nibe nemandla nicebe bakwethu osangena ngomnya othina ngomnyama kwamthasha osangena ngomnya othina ngomnyama kwamthasha uziphi nazya ubayamqalukanda uziphi nazya ubayamqalukanda uthulilwe zinqola uzinqola wadubula umagazini wadubula osangena ngomnya othina ngomnyama kwamthasha mina beqhawe mina benkomo yabo yayodwa kwaSoshangane ezinye zofa umdlebe qambila nkomo bayilahlekile zofa umdlebe kwaSoshangane mina beqhawe mina bembuko niphile nje